Evo, stigli su prvi neslužbeni rezultati. Kako ulazite u drugi krug, kako ste zadovoljni? Zadovoljni smo kao što smo bili i zadovoljni nakon prvih izlaznih anketa, no naravno moramo još malo pričekati, još malo biti strpljivi i vidjeti što će konačni službeni rezultati donijeti. Jeste se čuli s Marijom, što ona kaže na rezultate? Moram priznati da se nisam čula, evo vidite da je ovdje jedna užurbana atmosfera, ali Marija će nam se uskoro pridružiti pa ćete ju imati evo i osobno priliku. Ok, što se tiče rezultata za skupštinu, s kim planirate surađivati, odnosno neku koaliciju raditi? Rano je za sada govoriti o tome, nemamo još uvijek ni službene rezultate. Krajnje rezultate treba jednostavno pričekati da vidimo što će krajnji rezultati donijeti, pa ja bih rekla čak možda i prespavati noć, pustiti emocije i onda vidjeti što ćemo dalje. Ali čiju podršku očekujete u drugom krugu od ovih kandidata što su se borili? Mi očekujemo zapravo da će u drugom krugu glasovati za nas svi oni građani koji će prepoznati naš program, da ćemo imati u drugom krugu puno više prilike pričati o programu, o problemima i o rješenjima tih problema u gradu, te da će građani zapravo prepoznati i time nas podržati. Hvala vam. Hvala.